Koe ki o la. O fefe no ai mama koe ni. Ai ki. Koe ki mama e sione, right? Ai ni ki o la. Mate. Yeah. Saya, ako fui ui lau koe ki o. Anyway, it's okay. It's okay. Sai pe, tuolla. Vau, sai pe. Oe te tau te hoko a te polkalama. Ka taki, oe te tā mai he mate mea. Koe tau tala noan he mea koe ni koe o powo mai ko whihu i mai. Ai tong tupe, koe yon tau tala noa ki ai ke mo whanongo katoa ki ai. He kai ki o kei nofo au whamatala ke taha pe. E taimi katoa pe. He kai ki lava whaiha ngā ua e taimi ko ia. Koe mea whamatala te taimi ni ke lava ke mo whanongo. Whakaluku fua ki ai. I he foi platform koe ai patoa kropolo. Kai ke, ko mea eko ko loto koe ke whamatala ato. Ka pau o koe ai whahinga mea pehene o ke kauai. Ka taki hopo ki tua, koe ke ilo e kakaia ko ia, ai mea koe nkou nau whai. Ko nau mea whai na nau o ka ia amai, ai mea koe ujama pa moe flower, o ai ke whakaleri ke pehe koe nau mea, o nau kamata pe, nau tolu ya nau tolu pe. O koe ke nau kaunga taha ke polokalama ko ia, ko polokalama e kakai kehe, o koe ke nau kau ki ai. Kai ke, ko tongi tupena e whau ia i he idea, koe teu ke whakaivia a kau diaspora, ka lava ke nau hanga whai langa whunua. Pea koe ni au malolo tonga whai, pa koe fuafua kamata ne ala ai tong tupe pea mo diaspora, ke nau tokoni koe ki tonga koe nau whao a kondeina fute whanoa, ke whakawhare koloa katoa, a hapai katoa. I ne tuuta koe kondeina koe i tongana, ko paulewa ke maulau pe koe whare koloa o kuanoa, pe koe whare koloa o tonoa, pe koe whare koloa o whanoa, i hapai katoa, pa te mauhanga lewa whakastoka ia, which is, o mai mei tongana, mea tu i mo mea, mahalo na akua o koe lahi taha, o pituine whaafe, ke ni mawhe, ai whangaki retail store ko ia. So, o adlewa ne foi working ke tolo, ke o nau nima, pea mei ho nau nima, te nā wōrewa o whakatau, he gos a te puha me Amerikani, a te puha me New Zealand, o a te puha me Australia, o whotu, i he warehouse, ai Kropolo, o si lava ke mauhanga o ngā we aki, ai ngahi, ai warehouse tongana, o whotu ka hatoa ke koloa. Ko mou tolu koe whangi whare koloa, nei o si whakastoka. Te mouhanga rewa e mou tolu whakatawa to mou koloa, pa koe mauka silini koe apa mouhanga tonu, ke ta warehouse o whakatau mea i mohu mea koloa. Ko ne alatu koe ne fute whanoa ko e ni. Pa ko whanonga ngā tai hen ki Amerikani, mo tak taha chapter. O ku hanga he Kropolo o to'o a tole whamano, me ne working ke tolo ke ne whakafono ak a container. Sai. Ka pau he kai ke fono e container i he tole whamano ko ia. Avela polo lewa ke ngai whetu ta taha koto ape, mo taha koto ape kuni o siwahe tong tupe, ke haum hao ki mea pe o ke loto, ke hanga whakakau, i he warehouse ko ni, pe ko foi container fute whanoa ko ni, ke whakafolaua te ki tonga ke kamata, me wahenga hapai, ahono whakawhare koloa ai. Sai, o kore atai hen ka koe tong wha mo seri, mo saia, o totonu, ke mo ngāue lewa, mo ngahi whare koloa, ka lava ke whakatu uta ata ha mo foi container pehe, mo ha working capital pehe, ke a whare koloa pe whiha o mo loto ke tū koi wawa una. Koi kamata angaia ngāue ai tongi tupe, o mo sia, o ku alu me whiu tāna ke wangi au, mo te au, mo ni mangi au, mo tāwhe, mo mano kiheha. Patope wha mano ai, patope fu container fute whanoa ai, patope whare koloa working capital whaafe wanoa ai. Sia,
Koe mea e kui koe ha, koe palani ngā ue. Ai koe te uhanga whakamatalat ka te motolu, ai ngā ue e pure anga koe ni o whai, o ku ikai koha, o ku ikai koha palani ngā ue. Koe turi mui holo ia tilila. O ku na o ta ofi laiseni, koe na turi mui au. O ku na o ta ofi e ku mea koe ni koe whakapolitikale, koe turi mui. O ku na o wha o na manifesto. All e na manifesto koe na koe a peki, koe mea katoa e palani ngā ue. Fotutu ngā ue a hai, a tilila ki tonga. O ai kalase ni u whakahama he negative way. O ai kalase ni u whakahama he positive way. But all a tonga katoa o mui mui he ha, palani ngā ue a ako. Ko mea ko ulahe lau mai mo loto kovi, mo tala mai hala spela oe, hala spela oe, hala oe ake spela. Ka pau hala spela wha tonga sai. Ko ingirisi ko kulea aku ya fika hanoua. Paka ku hala aku spela so what? Ke hala e ku spela ka ela e kilu he pange. Which one is good? Ko tama vale ko spela ya ta kilu, ko tama poto ko spela ko ka no mahi. See? Ko mea kui ko change a mindset. You have to change your mindset. Pe tuko mocking ko he little tiny things. Kai moki he sio ko ke noa ko e toi pange, mo whaka ofa, mo whanau ke lava taui, mo mea kata. Ko mocking o whai iha mea o level ki olunga. Kai ke. Ko ianga i tala noa, ke palani ngā ue tong tupe kune whakahoko. Sai. Ko tongi tupe leva, ko foi pa development income ia, ai foi non-profit organization of Iloa, pe ko business of Iloa, ko American Tonga, Global Diaspora Petoa. Ko foi development income, whanoho mahi mo ware kuakat katoa. Development income ia, ai American Tonga, Global Diaspora Petoa. So, stop lewa nonsense ko launga, he ko taimi ko ke ko akensai mautolu te whakailo ea ko. I have the legal right ke honga whakailo ha tahape. Ha tahape te nerea taimi ni whoki ko tūnga ko CEO a kautaha, pa ko fuweriu whae te miliona. Ko sa ia lewa he sū koe, a kaulau i ko vi he taimi ni he kua, o kua fuweriu. He koe American Tonga Global Diaspora koha, miliona no veriu, he wiane cash flow pe, miliona tua tol whanima. So, ko ia ko koleat ka motol, ta ofi ta noa lau noa, he te mosio motol kei vaveni, au pito ka ke te pisu. Sai, kau tala noa at ke he tongi tupe. Ko foi polo kalama e tongi tupe, oku peheni. Oku ke, mawinga foi tupe taha whengu mo e tola e tolu afe. Tola e tolu afe. O kwai lewa management decision, which is now for matalat ane nai, ko for computer programming, ko pau ke almo executive decision, ka lava ke successful. He ka ikai e pala molangoa, a computer programming he kai ha management decision, kena implement. Ko ia, ta ofu lewa mo ta noa lau noa, he koe ke mo ilo ha mea ta whika wak mo ia. Hala tata, sai. O mai foi por kalama ne whakahingoa e au ko tongi tupe, o tuku mai lewa ki he. O mai lewa pa mo executive, fefine CEO executive ko tirila, o tuku mai ki he, kene implement tu uni. Sai. Pa koe implement lewa, na whakahanga lewa, o ai foi tupe taha, o ikuluia ke value ke tola e tolu afe. Tola e tolu afe. Sai. Ko tolu afe ko ia, o toki whai lewa ai executive decision, ki he tolu afe ko ia ke ni mangeau, tahafe. Ai koe neki kamata whamatala kia saloni, a koe ki ne ilo e hat, te kuri e taha kia, e koe ki ne lava whao hane mea pehe, e koe ki ne ilo ha mea pehe. Ko mea pehe whai ko lere mui, he ngahi ngau e kon na whakahoko ko e au. Sai, o si koe ne tuku ki ai, pa koe tongi tupe, ko ene wahe ene. Ko original